as we prepare for our exams. Father, protect us, guide us, so that we... Somero lo rotakie muto Umcat-Soroti nesi Asipoki Engarenok lu Esisiak ake akaulo na daunu ikarune petai wongone imame Engarenone lo ipugai. Somero lo nesile meja seutara kede kada lo aruchokina kiding Esisiak ka Esisiana kina ibore aina kini Esisiak ipopo unete ya tukoto na nyarita ebe Umcat Journalism Association na lem etamit nu pedora ailuchu atiokisho nu Esisiak. Ayaito ne somero dina asekenye nesiabu kita chao jokan ibore jaikini esomero edaunia pakina itiani mamei Engarenone lo Esisiak. Kawana lockdown apolo ke total ikinibare lockdown okawane na potudogo go abeiti asakuna guild potu students olo to da kiro no ata marbe ngo FDC ngo NRM ngo nu jeni bojo politics so opondo so I postponing election lo aponi osekunai kwape atupiton ayaiton Esisiak mosa ekunyu ngesi abala ebe so akota hadi nebe iswa mai karakisi ani nebe nonyo kacho kigas karakisi tera perokini apedore archokini kesi nepe kada agweta ne sono rara bonada administration beso da soma konga nyi bonde ilu somero adoketa ni poda in ways of communication opasi dini communication just alumna krono kiyakere no toma so ta more kikere so sa so me cooperation ndo moral lo lemo e polokinita tukoto naka Umcat Journalism Association Simon Richard Waraga nesidai nerit kobala ebe Engarenon dush apo sapedo sawi awine be mor ikina so papa Esisiak mun ya si aifisha ekosmon lo arautu arutakie muto kaneko Umcat ndremun bon papa president dara wine be iruchokini so papi duweni Esisiak no arutakie muto nepekeda etutonoro kokosi mwalimu kosa no somero Kanuka TV East Solomon Eramu Koibuga Soroti.